Tak til alle jer, som er mødt op her i dag. Tak for jeres støtte omkring den her forfærdelige sag. Kina er ved at overtage dele af Vietnam. Det må ikke ske, for det vil være en skam. Vi er imod Vietnams kommunistiske regering, som stadig undertrykker deres egen befolkning. Vi kæmper for, at Vietnam bliver et demokratisk land, hvor kommunisme hører fortiden til og ikke 2011. De frarøver og tager befolkningsland og jord, og respekterer ikke de ejendomme, hvor folk stadig bor. Giv Vietnams befolkning deres frihed tilbage, som de mistede i de gode gamle dage. 1975 mistede Vietnam sin frihed. I stedet en dyster kommunistisk tid. Kommunismen hører fortiden til. Tvinger folk til at gøre ting, de ikke vil. De sælger folkets land til det kommunistiske Kina, hvilket landets befolkning bestemt ikke er stolt af. Men Vietnams befolkning kan intet gøre eller sige. Ellers kommer de i fængsel, så det er bedre at sige. Men vi her i Danmark råber op for dem, så de ikke skal gå hen og miste deres eget hjem. De har levet under undertrykkelse i alle disse år, under en kommunistisk regering, som i deres frihed flår. Udadtil virker regeringen flinke og rare, men under facaden lurer ondskabsfulde planer og farer. De skal ikke tro, de kan lave hemmelige onde planer bag lukkede døre. Vi vil personligt gøre opmærksom på, at vi ved, hvad de har tænkt sig at gøre. Stop forhandlingerne med Kina om Vietnams jord. Vietnam tilhører Vietnam. Lad os alle råbe i kor. Giv os vores land tilbage, grådige kommunister. Stop jeres handlinger i selviske egoister. Ingen religionsfrihed, ytringsfrihed eller demokrati. Elsk jeres land, egen befolkning og slip det fri. I har taget deres frihed og nu også deres jord. Stop kommunismen og lad befolkningen få deres ord. Stop kommunismen og lad befolkningen få deres ord. The Vietnamese government is going too far. The red flag with the ugly yellow star. They took the freedom and now some land. What is the next thing they're gonna do in the evil plan? They treat their own people like shit, but they just don't wanna admit. Communism took away the freedom and now some land. How come? What to do? What to say? No matter what they did, it wasn't okay. Say what you mean and end up in prison. Stop, for God's sake, it's 2011. Please return our freedom back and our country that you had attacked. Give us back the land that you have placed in China's red hand. You're listening to Oasis Gallo production. Stop forhandlingerne med Kina om Vietnams jord. Vietnam tilhører Vietnam. Lad os alle råbe i kor. Giv os vores land tilbage, grådige kommunister. Stop jeres handlinger i selviske egoister. Ingen religionsfrihed, ytringsfrihed eller demokrati. Elsk jeres land, egen befolkning og slip det fri. I har taget deres frihed og nu også deres jord. Stop kommunismen og lad befolkningen få deres ord. Igen tak til alle jer, som har mødt op her i dag, for at støtte op omkring den her forfærdelige sag. Kina er ved at overtage dele af Vietnam. Det må bare ikke ske, for det vil være en skam. Vi er imod Vietnams kommunistiske regering, som stadig undertrykker deres egen befolkning. Vi kæmper for, at Vietnam bliver et demokratisk land, hvor kommunismen hører fortiden til, og ikke 2011. Giv Vietnams befolkning den frihed tilbage, som de mistede de gode gamle dage. 1975. Den kommunistiske tid skal væk.